azange zenze emhlabeni kaJesu. Kanti umuntu kose ngizokutshela amaqiniso, not to say mangabe sila ngicela ukuzobuza umama wakho, ngicela ukukhuluma nomama kusamhlanje, mbuza umama. Buza umama, ufuna ukubuza ama-question lawo, unama-question amaningi. Mbuza. Remember yourself, why won't you take time? and bongithuka nabantu bekhabakhabani ngenza isitayela mina namhlanje ngenze ngithuka mina bangithuka abantu bekhabakhabani efoni and kubena ngenza konke njengomzalo wakho and wangiphike umuntu wangiphike phambi kwamaphoyisa wathi angibazi laba bethu mama moradi ikhombe khaba bakambe ngekhona Yes. khaba bakangikwazi mina Hayibo, awazi khabo babakhe? angikwazi Utsho njani uthi awakwazi khabo babakhe? bese sihlale Jose ngathi Then again, do you see that ukuthi unjani mama? First of all, uyacabanga. No. Angeke ukuthi awazi khabo baba lomntwana. Kuthi ukuthi wena angikwazi khaba baba okay, khabo baba abantwana laba abanye uyakwazi khona. So lo njengokuthi wasamfundi, inkinga yokuthi awakwazi khabo bakhe. Number 1, abantwana labo ayikuthi asi-investigate. We are 100% aware that ukuthi wena uyakhamba uyakuba ichikwana lakho elimfundisi lithi abantwana balala bodwa laba bayi2 lapho. Ucabanga ukuthi asikwazi lokho. Uyakhamba uthi abantwana abancane, cala abantwana abancane kangangani. Wenzela eRuby. Wale mkhukhwini yakhamba ichikweni labo. Abantwana laba nabangathi apha. Awumakhelwane bagijima bezela stand sakho la or nakho sohleli nje kuphela. But then wawuchiya abantwana laba abancane laba. It's because of uthando. Liza amacansi okuthanda abantwana babo. Kuhlale phansi uzobuza. Cabangisisa ukuthi. Angiboni ukuthi ukhona umzalo ongakhuluma amagama njengalo uThosa Mfundo. Lapha abantwana still nawo uyabuya balahla nabantu abangathi kanti bathi umuntu angakanga balahla nawo. Usesemncane mara izinto zenza kungathi my concern is one. Ufuna kanjani ukhipha amagama wakhe straight. And ithi ngikutshele something. Imali lo mntwana lo boyihola lo. Uholela umntwana lo uholela nomntwana wakhe. Nanje akagaba uyireach 18 mara solo kuseyihola imali yakhe. Mara umfuni uyokudisturb ukuthi ungakhona ukudla imali yakhe. Ngitshela manga nje wena uthi imali yakhe wena uholela umntwana lo yafa ayikhonakala into ekhuluma. Sengikhuluma nama social worker mara. Uyazi ukuthi into yenza ubukele mbongangani ulapha umntwana uthi awumfundi uthatha imali uyidla nechepha umfundisi uyajama ebandleni nawe ungumamfundisi uyajama na ebandleni baba ichegwela lemfundisi so uthini naka-advise akho ngomntwana athi noma ungenzekalani yenza isiqiniseko sokuthi umntwana uhlala umntwana umrazana lo number 1 nakakhamba ahlala ehlathini kwenzakaleni ngawe uthando likamzali kahle umntalo inkinga yakhe wena ngathi vele angikhoni uyabakhona ke laba bayithula bo bachiya ngapha asikhulume ngalaba bayithu uyabahona bona so asibekele lo aside laba bayithu bachiya ko la ukhamba ngenyawo chingele uthi ngabo mama ngithi laba abantwana bachiyako bayesikolweni nababuyako ubachiya nabo mara ngapha kudliwa imali yalo lo la lehlathini ongazi ukuthi udla ini imali zakhe zingapha ngakuze uyazidla phela udla double ukhola mali konje ukhola mali ukhola 5 something ne 58 ama 580 i2 wonke solo wena ophethe uyawadla mara umfuni awu bengawadli bengibhadala ikolodo zakhe ngithi ngemali yakhe yebo iziphi inkolodo zakhe uyazazi yena ngithi ngibuza umbuzo kokuthoma ukuthi jama inkolodo zakhe ngezonyaka wonke iminyaka le yonke hayi phela ziningi ngithi uyaganga ebantwini abese bayifonele mina kumkhombiso yi1 ukukhuya ukubhadela isikolodo sakhe kangileko nje umbhadeleko khona wenzani wakangenzani ma ukangenzani weba imali yakhe mali weba 500 yakho weba 5 okay wayibhadela iminyaka wonke the whole year ubhadela 500 okay ngithi ngiyamthumelela le enye ugogo nangabe umntwana ugangile ugogo angeke athi umntwana ngabe uyabhadela imali utsho njani ugogo uthe uyayifuna imali yakhe ugogo lo siye kwethu khona ugogo siyabuza ugogo kwesithabu wayitsho le wathi uyifuna imali yakhe
wena uyebe wenzani angisho umntwana bayanganaphampasi so nayabo besabana wathi imali akanayo bese mina ngithathe cause kumele muva kancane uthi usipende ekhaya ngisuke from years 13 14 15 16 17 namanje ukuthena 18 almost 5 years solo kubhadela i500 umntwana lo bekagange ebantwini okay ukuhamba ganga konke imali yakhe yesasa yonke ibhadela imali zakhe yeah ukuthi imali yakhe bengiyihola umntwana lo yes nakathoma ukuganga kwakhe lokho kwathoma lapho ke process nje wathatha ifoni omunye ugogo le okay sina siyamthatha ngisho umntwana laba bona siyabalisa sithathe nenja khona iphinja khona sithathe nenja khona okay yeah sesi umntwana wakho mari yamthanda uyamthanda umntwana wakho uyamthanda sesi wewe uyamthanda umntwana wakho lo sesi uyamthanda umntwana wakho lona mama uyamthanda umntwana wakho uyamthanda umntwana wakho angitsho ukuthi uyamfuna ngitsho ukuthi uyamthanda na mara ukumfuna uyamfuna oh that's it amfuni laba bayithiwe bafuni enyabathanda lo amfuni okay ngiyivala mama nodinga ikhanseli akwethu mina njengoba kuso angisazi ke ngihlangane nazo namhlanje singikhulumile nomama ngibawile ukuthi ngifuna ukuza isite lika mama ngizwile isite lakhe ngiyazi ukuthi kukhona okuningi engingathanda ukufaka ngingathanda ukuphetha mama it's because of lento le isuke yalimaza nomntwana seka nomntwana omunye ekugcineni kwelanga thina sihlelo le identity force angeke sizenze sizonke ngesikhathi esiwani but njengoba sikwazile ukuthi sifike sikufunile saze sakufuna sadinwa sithi lokho amasidiniwe ngenhlanhla umphakathi wala enumber 2 esihlangabene nabo bokthoma basithatha baselelela baze bafike nathi labasiphekelelile lokho siyakuthokoza begodi siyayithokoza isekelo sibonako la sikhamba khona and begodi ngiyathanda ukuthi ekugcineni kwelanga kukhona into ezokwenzeka asiyicethi ngobunjalo kuphela siva la ngobunjalo